Mislim da čitaoci mogu da budu prilično zbunjeni naslovom romantizam, ali mislim da je to super. Mislim da je jedan od glavnih zadataka poezije i umetnosti da zbuni, jer bez zbunjivanja nikoga ne bi zanimalo čemu se tu u stvari radi. I ja kad sam čitala knjigu Pansion metamorfoze, tada kada sam govorila o toj knjizi, često sam se koristila jednom metaforom da Jasmina zabada kao nekakve zastavice koje nam služe da se snalazimo u toj knjizi. Pa tako je isto i sa ovom knjigom Romantizam, s tim što čini mi se da su te zastavice, ne znam da li je stvar u našoj izvežbanosti ili u Jasmininoj izvežbanosti, ali čini mi se da su te zastavice nekako uočljivije i da mi je čitanje ove poezije baš onako dobro leglo. Druga stvar koja mi je, to jest prva stvar koja mi je važna ovde, jeste što se na prvoj strani ove zbirke pojavljuju te dve ključne reči, to su ljubav i tišina. To možda jesu ključne reči za celu poeziju, ali su mi bitne jer je to ono što me usmerilo u čitanju cele zbirke, a posle toga tu su i citati, pre svakog ciklusa, pre pesama, koji su mi bili vrlo značajni jer citati se obično podrazumevaju kao neko komuniciranje sa tradicijom. Ovde Jasmina citatima u velikom broju slučajeva komunicira upravo sa savremenošću i to mislim da je vrlo važno i vrlo retko u savremenoj poeziji, pogotovo kod mladih pesnika. Druga stvar koja mi je bila, to je više ne znam da li je to možda i treća stvar koja mi je bila bitna u čitanju ove poezije, to je ta što sam imala utisak da Jasmina vrlo pažljivo gradi jedan mali svet zbirke, da je vrlo precizan pesnik i da vrlo jasno kontroliše na neki način to kako će se čitava stvar odvijati. Putem ciklusa, putem pesama, putem baratanja prostorom, nekakvim hronotopima, simbolima, vrlo pažljivo vodi celu priču i tu nema posustajanja u čitanju, nema gubljenja u nekom zamršenom tkivu te poezije. Sve je vrlo, vrlo precizno vođeno. To mi je jako važno kada čitam ovu poeziju. Pesnici koji su citirani jesu pesnici srednje generacije, ali to su pesnici, ta srednja generacija i što se tiče pesnika i što se tiče prozaista se i dalje smatra mladom generacijom zbog toga što je praktično nepoznata, neistražena za jako veliki deo čitalačke publike. Zbog toga mislim da korišćenje ovih citata ima višestruki, može da imati u stvari višestruku funkciju u poeziji i uopšte za nekoga ko se bavi time, ko to počinje da čita ili ko je već u tome neko duže vreme. Mislim da može da navede na čitanje tih drugih pesnika, ali mislim da takođe može da navede na sasvim drugačije razumevanje mlade poezije, kao poezije koja je izrasla ipak na toj generaciji koja je direktno prethodi, a ne na nekim pesnicima iz 19. i prve polovine 20. veka. Mislim da je to ključno. I meni se jedna od mojih omiljenih pesama u zbirci je pesma u kojoj Jasmina Topić citira Anu Ristović koja citira Pavezea. I to toliko dobro ulazi u samu suštinu njenog poetičkog usmerenja uopšte, ali i njenog cilja u toj pesmi, da je to možda jedan od najboljih primjera korišćenja citata u našoj mladoj poeziji trenutno. Moj doživljaj naslova ciklusa i rasporeda ciklusa je bio takav da sam imala utisak da oni pomažu da se čitava stvar, to je čitava priča koja se proteže kroz celu zbirku, locira vremenski, ali locira i prostorno. Jer naslovi ciklusa su nekakva vremenska određenja, to jest to su doba dana koje svakom čoveku nude neku vrstu semantičkih implikacija. Međutim, prostor u kome se odvija, to je taj svet pesama u svakom od ciklusa je vrlo specifičan za svaki od ciklusa posebno. Tako da taj naslov ciklusa koji određuje vreme i same pesme u ciklusu koje su određene nekakvim prostorom kreiraju hronotope koje su posebni za svaki ciklus, a za hronotope u književnosti je poznato da oblikuju čitav svet jedne poezije. I zato mislim da pažljivo izabravši hronotope koje će pratiti ova zbirka, Jasmina Topić u stvari vrlo celovito kreira svet o kome želi da priča. Kad bismo pravili nekakav pregled pesama i tih ciklusa koje čine zbirku Romantizam, mogli bismo to u nekim najgrubljim crtama ovako raditi. Dakle, te prve pesme koje se zovu Ponoćne na neki način kreiraju jednu malu dramu u okviru jedne sobe koja se na neki način sužava. Taj prostor se sužava do nekih veoma malih granica. Rekla bih da su tri osnovne tačke soba, krevet i na kraju ekran mobilnog telefona
koji postaje jedan novi motiv u savremenoj poeziji koji će tek biti korišćen, to sam siguran čitajući neku drugu poeziju i prozu nekih drugih mladih ljudi. I mislim da je vrlo bitno to sužavanje prostora za na neki način proizvođenje novih i novih osjećanja koje su nam bila do sad možda i malo nepoznata u poeziji i u životu uopšte. Onda dolazi ciklus koji se zove jutarnji. I to jutro i dolazak dana donose izlazak u grad, to jest silazak u grad, kako se ovde najčešće kaže, i donosi jedan novi motiv, to je motiv reke, koji je ovde veoma bitan, ne samo za ovaj ciklus, već i za celu zbirku. I tu dolazimo na nekakvom vrhuncu ovog ciklusa do pesme Dunavska elegija, gde se na neki način taj lirski subjekat mistično sjedinjuje sa rekom. To je jako dobra pesma, zaista jako dobra pesma. Nije prvi put da vidimo taj motiv sjedinjavanja subjekta sa prirodom. To je jedna od osnovnih poetičkih osobina romantizma kao književnog pravca, što je vrlo interesantno, ali ovde to vidimo na jedan sasvim novi način. Posle toga dolaze pesme koje se čine ciklus podnevne, to jest podnevnih pesama, i one, u njima se grad doživljava već kao pomalo naporan, kao pomalo dosadan, i ono što pesnikinja u tom trenutku radi jeste da oneobičava taj prostor grada. Slede popodnevne pesme u kojima se dešava zapravo nekakva priprema za dolazak noći, koja je vezana sa simbolima odsutnosti i nepomičnosti, koje su na neki način suprotni simbolima prisutnim u toku tog vrelog dana, koje su prisutne u ovom podnevnom ciklusu, na primjer. Posle toga dolaze povečernje pesme i one pripremaju dolazak hladnoće, nepomičnosti, odsustva, dok bi taj poslednji ciklus zajedno sa odjavnom pesmom naglasio i potvrdio nam onaj osjećaj da će se ovde raditi zapravo o jednom ključnom odnosu, a to je odnos starosti i mladosti. To jest ne tako prosto podeljeno, nego nekih nijansi u tom odnosu, kao što je, na primjer, prelazak mladosti u nekakvu zrelost i prelazak te zrelosti u starost. I to je jedan od ključnih simbola, čini mi se, cijele zbirke, a pogotovo karakterističan za ovaj odnos, onaj motiv zrelog voća koji je na korak do truljenja. To je vrlo, vrlo važan motiv ove zbirke, koji nije toliko možda primetan, ali mislim da je veoma, kako bih rekla, simbolično potentan. On nudi zapravo odgovor na to ključno pitanje o odnosu starosti i mladosti, koje će nam biti zaokruženo i sasvim jasno tek na samom kraju, dakle možda tek u toj odjevnoj pesmi. Što će na neki način objasniti i sam naslov romantizam, koji bi se uklopio u ovaj sistem značenja i simbola mladosti, života i tako dalje, nasuprot ovim simbolima starenja, možda realizma, nekakve rezigniranosti i nekakvog podnošenja bola bez želje da se taj bol sa nekim podeli. Ono što je bitno i što ja zaista osjećam kao jedan veliki preokret koji nas očekuje u sledećim godinama sa ovom novom mladom generacijom pisaca i pesnika, jeste vraćanje, sad ovo će jako bez veze zvučati, ali to je stvarno tako, znači vraćanje nekakvog života u književnost, a ne književnosti koja raste iz književnosti. To je pojava koja se najprostije tako naziva, ali koja kada se suštinski pogleda, kada se pročita ono što se trenutno piše, prosto dijagnoza. To je tako. U tom smislu, budući da kada poredimo ovu zbirku romantizam sa zbirkom Pansion metamorfoze, jedan od osnovnih utisaka je da bez obzira koliko su one poetički srodne, ipak se primećuje nekakvo oslobođenje i nekakva otvorenost prema životu, prema nekakvom ličnom iskustvu onoga ko to piše, ali i onoga ko to čita. Mislim da se ova zbirka sasvim fino uklapa u ovu moju ideju, i to u stvari nije samo moja ideja, to je nekakav opšti stav, da je život ono što nas očekuje u književnosti koje dolazi. Pa dobro, Jasmina Topić, romantizam. Lepa je knjiga, razumljiva je knjiga. Za razliku od prethodne njene knjige koju ništa nisam kapirao, ova knjiga mi se skroz obraća onako kao
individu i govori mi. Komuniciramo kada čitamo jedna drugu. Ona je moje iskustvo, a ja nju. To jest svoje iskustvo kroz knjigu. Ženski napisana knjiga. Subjektivna, skroz osjećajna u tom smislu. Spuštena u život i šta još tu da dodamo? Da, ono što smo rekli, lepa knjiga. Sad ovako ozbiljna jedna stvar. Kada se knjiga ovako otvori, kada je gledate, ispipavate, kada je pomirišite, ona je vrlo lepo napravljena. Sadržaj knjige, kada se otvori, podsjeća onako kao na program neke drame ili na strukturu drame. Imate ciklus uvodni, ponoćni, jutarnji, popodnevni, poslepodnevni, povečernji, večernji i imate odjevnu pesmu. Znači, jako zanimljiv koncept. Sad, zove se romantizam i to je u totalnoj antitezi sa onim što je ovde prikazano kao život, na način na koji je život prikazan, iz života. Mislim, jeste ovde jedna romantična situacija u opticaju, ipak ima tu nekih idealnih stvari, ali ono što je najbitnije je što ova zbirka kontrastira nešto što je idealno i nešto što je realno stanje. Knjiga komunicira, razumeš, sa mnom. Ona prethodna nije i to je ono što je meni najlepše u njoj. Što se obraća čoveku, što je razumljiva i što, pazi, dobro, jeste, to je poezija, zato što je sve poetično u njoj, naravno, ali ovo nemojte shvatiti kao frazu, jer iskustva su prozna u stvari, ali su poetizovane na jedan sasvim prihvatljiv način. Nisu ono odlepljeno od zemlje, sad zakopana nekim neshvatljivim simbolima i metaforici koja u suštini jako teško komunicira sa čitaocem. Knjiga je jasna, glasna i skroz ženska. Ja nemam više šta da kažem. Trebalo je kroz sve to proći ponovo. Prvi je stih u Jasmininoj zbirci. I Jasminina zbirka baš na to i liči. Ona prolazi ponovo kroz romantizam i kroz sve ono što je pisano u poeziji da bi došla do svoje poezije i do onoga što je Jasminino u svetu poezije. Tako da u ovoj zbirci pesama romantizam itekako ima nečeg Kostićevskog, ali kroz to Kostićevsko dolazimo do onog Topićevskog i onog savremenog 21. vekovnog. To je ono što jeste Jasminina zbirka pesama u slavu poezije, jer Jasmina tako misli i piše. Dakle, podtekst knjige se nasluće ono Kostićevsko od malog pre što sam pričala, prosto negde kao da se čuje u daljini: zar meni starom na dnu života ta mlada voćka što sad tek zre. Međutim, to je negde stavljeno u drugi ili treći plan ove zbirke pesama. U prvi plan je naravno stavljen sam autor, koji se međutim ne ispoveda, već želi da probudi emociju u samom čitaocu, zato i ovo savremeni romantizam. Stari romantizam je gajio svoje osjećanja, a Jacin savremeni romantizam želi da prenese osjećanja na publiku. I zato je ovo fenomenalna jedna knjiga, ja stvarno ne znam šta reći više. Romantizam Jasmine Topić je objavljen u ediciji Alfa, dakle onoj ediciji u kojoj Narodna knjiga objavljuje svoje najbolje savremene srpske autore. Ova knjiga u stvari pokazuje da je Jasmina i dalje u proteklim godinama sazrevala kao pesnikinja i kao mlad čovjek i kao intelektualac i da je podjednako oslanjala svoje pevanje u romantizmu, pa mogu bih reći u prethodnoj knjizi, na s jedne strane iskustvo života, socijalnog života, na iskustvo svojih godina i tako dalje, znači neposredno životno presno iskustvo i s druge strane na iskustvo velikih čitanja. Čitanja onih pesnika koji joj, tako da kažem, po svom talentu i po svojoj vokaciji odgovaraju. Tako da su korespondencije ovih pesama često izuzetno složenih značenja sa Jovanom Hristićem, Duškom Novakovićem, s nekim drugim savremenim srpskim pesnicima očite i one su istaknute i one predstavljaju jednu vrstu dijaloga koja je inače karakteristična za, ja bih po mom mišljenju rekao, najplemenitiju granu savremene srpske poezije. Ono što kod Jasmine Topić mene pre svega kao čitaoca, a potom i kao urednika njene knjige Romantizam na neki način bodri i čini kao čitaoca i kritičara srećnim, to je zrelost ovih pesama, složen podtekst koji se krije iza svake od njih i jedna vrsta čitalačke avanture koju nam ovaj tekst omogućava. Naime, s jedne strane ćemo upoznavati autentični svet
jedne mlade žene. S druge strane ćemo u mnogobrojnim slojevima koje ovi tekstovi sadrže po pravilu, svaka pesma u ovoj knjizi sadrže takve slojeve, nalaziti u stvari jednu vrstu lepih podsjećanja na neke od najvažnijih lektira koje su oblikovale i naš svet. Tako da je romantizam u stvari jedna od onih knjiga koje će, po mom mišljenju, obeležiti srpsku poeziju u 2005. godini.